أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جناين رکا دین مبین جه حدیث رسول ما امین ترجمه ریاض الصالحین 184. نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل ملین مو توابه. خوشکو برین عزیز الدرس مایوش بریا ودا ام گهاب یه سر بحث که نو چی انو و بحثه دبیجه كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. اف بيشه های مازن در حق سردان و نخوشی که نخوش بکوه مو بشه سردانوی و تشییع المیتی یک امر خوده بکه بمره مو چه سر جنازه وی و الصلاة علیه مو سر نمج بکه میجا مریا بکه و حضور دفنه مو حاضری دفن کرنوی جی ببه مو برو چه سر مقبره و دفن بکه بخل تربیدا و المکث عند قبره بعد دفنه بشتی هاد دفن کرن لقبر خدا مو بهنه که سر قبروی بسکنه جرا دعا بکه در حق ودایا. اف بحثا ها فرح بحثا مازن وجا بحثا بنویرا یا بحثا بچوک بابا عیادت المريض در حق سردان و نخوشی دایا. حدیثا 894 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال، البراء كره عازب خاطر نقل كرن خودش شوي بابا هرد كار راضي به قوتيا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. چه قلت برای كره عازب؟ قلت پیغمبر خود امر مکر افتشتها امر مکر و چه دشتن به عیادت المريض سردان نخوشو و اتباع الجنازه یعنی مو به تابع جنازه مو جنازه رو بچه نمج بکه سر نمج بکه و سر قبره ولی اتباع الجنازه و تشمیت العاطسی یکی بهنجه بیجه الحمدلله مو بیجوی یرحمک الله تشمیت العاطس بیجنه او بحث بیانه در باس ببی و ابرار المقسمی یکی سوندی که بخوا بیجه هولیا مو بی ورکر در نینه یعنی چه سوند بخوا بیجه خوده دویت هولی چکی سوند که دما واجه بیجه تب خوده که تو هولی چکی مو وی چکه مو وچه نه که حتی سونداوی وردر کده. و نصر المظلومی کسی مظلوم و ظلم و زورداری لحاتی کرن مو اغری کاریاوی بکه دستی بی را بگره و اجابت داعی یکی دعوت ما بکه با اینکه ما بول تشتیک حلال و تشتیک مشروع و نه تشتیک حرام و مو چه دعوتاوی مثلا بجواره خورن که بخواه فلان تشتیب یعنی دعوت ما بکه مو اجابت و دعوتاوی بکه و افشاء السلامی مو سلام نوفادا بلاف بکه سلام بده هر کسی ناس و نه ناس مو سلام خوده بده مسلمانان. پیغمبر خود امر مکر واتشتن ها. حدیث 895 و عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره ها تنقل کرن خود جرازبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبجه پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولی گفت حق المسلم على المسلم 5 حق مسلمانی لسر مسلمانی پنجن حق مسلمانی لسر مسلمانی پنجن رد السلامی ودانا سلاموی یک سلام دوه او سلاموی وده و عیادت المریض سردانا نخوشوی و اتباع الجنائزی تابع جنازه وی یعنی جنازه وی را بچس حتی مزگفته که سر نمش بگه و ناف مقبره ولا یعنی تابع جنازه ببه و اجابت الدعوتی دعوتوی رد نکه اجابت دعوتوی بکه اگر او دعوت لیا
بچه دعوتوی و تشمیت العاطسی یکی بهنجه بيجي الحمد لله قارشي وده بيجي چه بيجي يرحمك الله حق المسلمان لسر المسلمان اف بيش تشتهنا متفق عليه اف حديثه بخاري ومسلم هر كون نقل كرنا حديث 896 وعنه قال ديسش ابو هريره هات نقل كرن قوتي ابو هريره خود راضي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام قولي قول إن الله عز وجل يقول يوم القيامة رب العالمين جل جلاله يرجع قيامته ولي بيجا يبيجي چه يا ابن آدم مرضت فلم تعودني أي أولاد آدم أي كرة آدم أنا خوش كتم تنهتي سردانامه أنا خوش رب العالمين بيجي أنا خوش كتم تنهتي سردانامه قال بيجا عبد بيجا يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين يا ربي دي چو نخوش كتي و چو از باتم سرداناتا ده رب العالمینی قی نخواشش ترا هم المعنى بچیه قال اما علمت ان عبد فلانا مريض فلم تعده قیت نزانی فلان عبد من نخوش کرد ده نچوی سردانوی اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده مقیت نزانی حکت چوبی سردانوی از نکوی بیما هنگل نکوی بیم یعنی من تنهشتي بمكافآت يعني رب العالمين اخوات خد دوس عبد خدا او قنجام العبد خدا عبد عباد خدا بك حشوكي مول خدا كري خدا و قنجه در حق خدا قبيل لك حشوكي قنجي يعني رب العالمين بيش حشوكي دو قنجي المبكرام يا ابن آدم دي صد برسائي اي كرة آدم استطعمتك فلم تطعمني ما خورنش تخواست تخورن ندامه قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين يا ربي من چو خورن بداتا تو رب العالمين تشخورني وخورني منزهي قال أما علمت مرتن نزاني أنه استطعمك عبد فلان فلم تطعمه عبد فلان عبد خورنش تخواست تخورن نداه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت عند ذلك عندي موقعت نزاني حکت تخورن دابیوه وقت خواستی تخورن دابیوه ده مکافات و نهو نکم بدیتا متنظانی ده مکافات و نهو نکم بدیتا یا ابن آدم استسقیتوک فلم تسقینی یا کل آدم ما آفش تخواست تاوف ندامه قال یا ربی كيف أسقيك وأنت رب العالمين يا ربي أصدقت رب العالمين من چو آف بداتا قال استسقاك عبد فلان فلم تسقه عبد فلان عبد آفش تخواست تا آف نداره اما علمت ماتا نزانی قو أنك لو سقيته وهكذا آف دابيوي لوجدت ذلك عندي تي أو يعني مكافاته و النكمة دست خواب خستا تي مكافاته و النكمة بديتا رواه مسلم اف حديثها امام مسلم نقل كريا جهد الكتاب خدا حديث 897 وعن ابي موسى رضي الله عنه قال ابو موسى اشعري هو تنقل كرا خدا جرازي بگوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هو لقال عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العانيه عودوا المريض هرن سردانا نخوشا و اطعموا الجائع کسی برچی تر بکن کسی برچی خورنه بدن و فک العانیه کسی حسیر آزاد بکن کسی عبد و کوله آزاد بکن پیغمبر خدا امر هدامه رواه البخاری اف حدیث امام بخاری نقل کرده بله حديث 898 وعن ثوبان رضي الله عنه ثوبان هات نقل كرن خود جرازبه عن النبي صلى الله عليه وسلم او يجيش پیغمبر خود نقل كريكو قال پیغمبر خود هولي قاتا إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع مسلمان وقت چوه سردان برای خواه مسلمانه وقت چوه سردان برای خواه چوه زیارتا برای خواه مسلمان
نخوشوی دا شو سردانوی لم یزل فی خرفت الجنة نوف دحکو جنت دا فی کی دجنه حتی یرجعه حتی بفتله او بتهمی فی کی جنت دجنه یعنی مکافات جنت دجنهش خورد دهف حتی یرجعه حتی بفتله بچه و حتی به او نوف دحکو جنت دا فی کی دجوینه فی کی دهف قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة يعني قلت نوف خرفة جنة خرفة جنة معنا وشيها قال جناها يعني جنينة في كي جنة دا نوف جنينة في كي جنة دا أو في كي جنة شخارات الجنة رواه مسلم أف حديثها إمام مسلم نقل كريا خديجي راضي به حديث 809 وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إمام علي هو تنقل كريم خديجي راضي به دبيجم مش پیغمبر خدا سحكر هولي دقاد ما من مسلم يعود مسلما غدوة مسلمانك صباحي وقت الصبح دا بچه زيارته برای خواه مسلمان سردانوي إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيه صبحه معلومه صبحه شو سردانوي شو صبحه حتى به ایوار 7,000 ملك ملیاکت جرا دعا دیکن و این عاده عشیتن هکا یعنی ایواره بچه سردانو برای خواه مسلمان إلا صلى عليه 70,000 ملك 7,000 ملك دعا جرا دیکن حتى يصبح حتى بالصباح وشه و حتى بالصباح ملیاکت جرا دعا دیکن و كان له خليف في الجنة أو جنينة في كي جنة دايا وفي الترمذي ورواه الترمذي وقال حديث حسن أف حديثها إمام الترمذي نقل كليا وت حديثك حسنة يعني نضعيفة قنجة رندا حديث نخصده وعن أنس رضي الله عنه قال أنس وقت نقل كليا خود جرازي بقوتيا كان غلام يهودي يخدم النبي لويكك جهي هبي يهودي هبي معلومة المدينة ده جيران هبي مسلمان وجهي مسلم جيران هبين خدمته پیغمبر خدا دیگر لويكك يهودي جهي خدمته پیغمبر خدا دیگر فمرض او لويك نخوش کرد فأتاه النبي يعوده پیغمبر خدا چو سردانوي نخوش بي او لويك چو سردانوي فقعد عند رأسه روینش بر سر لويكي و فقال له وجا پیغمبر خدا گفت وی لوکه او نخوش اسلم مسلمان ببا فنظر الى ابيه وهو عنده روی باب خوانری باب ویش بر روینشتی بی وی لوکه باب خوانری یعنی ازنجی خواست فقال اطع ابا القاسم گو بیا ابو القاسم که ابو القاسم لقب پیغمبر خدا کنیا پیغمبر خدا گو بیا ابو القاسم بگه بیا محمد بگه فاسلم او لوک مسلمان بی فخرج النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر درکت شمولو درکت و هو یقوله لیگوتا الحمد لله الذي انقذه من النار حمد روی خدای را بگو اوش آگیر جهنم خلاص کرد حمد روی خدای را بگو اوش آگیر جهنم خلاص کرد رواه البخاری اف حدیث امام بخاری نقل کلیه خود جرازی به خوش کو برین عزیز بلو وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمینن خیرو خوشیه دا